Vhoramimoḓoro vha khou gidimela ḓadza mathange a dzigoloi dzavho phanḓa ha huṅwe Ugonyela nṱha mutengo wa zwivhaswa vhusiku-kati namusi. I am a Uber driver. So you see, before we used to put, like, if you put 200, you make nice money. But now we have to increase to put 300. I'm the only breadwinner in my house. I don't, you know, if I pay this month, my whole money go in the house because there is nothing in the house. At the moment, I'm not too shocked about what's happening. I'm worried about what's going to be happening. So, but I guess take each day as it goes and then find a way from there. Vhaṅwe vhoramimoḓoro vha khou amba uri zwithu zwi kha ḓi ḓo konḓa musi maga o dzhiiwa nga minista wa zwa gwama a u leludzela vhoramimoḓoro uri mitengo i songo gonyela nṱha lwo kalulaho a tshi vho swika magumoni. Dzangano ḽa vhashumi ḽa khosathu ḽone ḽi khou amba uri muvhuso u khou fanela u lugisa tshumelo ya vhuendi ha nnyi na nnyi yo ṱhoṱhelaho khathihi na tshikwama tsha masheleni a khombo dza badani kana road accident fund. Government also needs to look at other measures to reduce the fuel price, including the current tax structure of it, to see how it can reduce it, to make it more affordable to the economy. Currently, half of the fuel price regime right now goes to taxes and levies. And this is really suffocating the economy. It's making it difficult for businesses to survive and to hire create new jobs. It's making it very difficult for workers to spend over a quarter of their salary currently on paying for transport to get to work, and this is going to become worse. Kha muvhigo swikiswaho phalamenndeni vha komiti ya zwa minerala na fulufulu ngomu phalamenndeni vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na u vuswa nga huswa malugana na nḓila ine mitengo ya zwivhaswa ya dzudzanywa ngaho. The road accident fund, where it is located, that by its location it creates an impression that there is too much that is being paid by fuel. And therefore we recommended that the road accident fund must be moved, consider moving the road accident fund somewhere else. As per our proposal, we're of the view that the road accident fund should go to transport. Vha komiti iyi vha khou dovha hafhu vha ṱoḓa muvhuso u tshi dzhiela nṱha zwa u khwinifhadza mamaga ane a vha hone a u kunakisa zwivhaswa kana u fhaṱa ḽimaga ḽiswa ḽihulwane. Nga nnḓa zwenezwo vha komiti iyi vha ri u ḓitika ḽino shango nga ole ine ya tou ṱunḓiwa nnḓa zwi khombo kha tsireledzo ya shango.